Zaman maju jinota bro dengan ngondonya maya manusia mata teset Tuhan muda gampong kota ka meleset lenyang lalo agam bino ngon internet Rata sagau ta ujino jaro memet le generasi ha etam le kamelengket 20 puet jam hana putun bandum update peta akses cukup bere bro dengan get peta akses cukup bere bro dengan get teknologi informasi road internet memang penting benar saring pilih nyengket tapi yang palau anu tanya kamu leset di unyang bro lupa budo moral tekret lalawangan meksos wate gadoh laleng uset ngon aplikasi lalo sabe han premunet ladum online cukup ngetren bro dengan get barang niaga ngon judo mida ba internet ba warung kopi kalau wifi jaringan get dengan laptop ladom tanarap jaro tatet hantungun kudu ladom gabu aki wet palak mejanjan nyo jaringan kamu lelet hai kamu lelet tak uji nawa ngonyal lalau hana set puwa menghajat kalau siat hitung menit ladom buka berita hamba nyengget na pelajaran edisinan gebuka web zaman maju jinota bro dengan get ngondonya maya manusia mata teset butoi Tuhan muda gampong kota kamu leset lenyang lalo agam bino ngon internet lenyang lalo agam bino ngon internet mudi muda ladom gura ba internet an malam jula mantong dua pedi pilet hana depu hana sotam di awaknya di meet ji dua abang mereka ngondek bote naci judi wahai akhi ngon internet nah ladom ngon game ta ukayem mata tuset Masya Allah lekamenan
uro malam mata blend-blend cukup pada data tegak ngonyan lengket penipuan pinasinan kenang pelet letak sedara abe belanja dalam dompet lenyang rusak relah akhlak anak tetet nyotan iman jadeh karam ngon internet han atasi teknologi makin awet nyokon agama yang utama puruno buget he ayah ngon poma bener jaga anu teten betat gado hanapio ba internet Jok yang perle be bahwate hana leget buta awasi dum generasi be salah red be talalau bandum tanyo ngon internet tanyo Islam be karam iman ngon buatan get jamun maju haji nota bro dengan get ngundunya maya manusia mata terset mata terset Tuhan muda gampang kota kameleset lenyang lalau agam binongan internet lenyang lalau agam binongan internet